دیسا سورة نور آيات 51 او جي جمرا وصف و نشانك وان كسي دخلاسي و سرفرازية دو تكار و قزنجة دو جمرت بشم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين بمحقق قوتنا باورمندا شيا يعني باورمند چد بيشن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وقتی گو دعوا باورمند هات کرن بال خدا و رسولی بش بگو خدا و رسول دنا براواده حکمتی بکن خدا و رسول دنا براواده حکم بکن وقتی گو باورمند ون گازی کرن مباکر باورمند مگو حیرک ورن دقنا دنا براواده خدا و پیغمبر حکم خود دینی دنا براواده محکمه حاکمتی بکن ورن با خدا پیغمبر محکمه ببن دبی گو باورمند چه گوتنه ببیشن چه برسبه بدن قوتنا وأبا أن يقولوا سمعنا وأطعنا ببجن ما بهيست وما إطاعت كر ما قوتنا ما بهيست وأم جير التسليم وبردست بون يعني أبنشانا باورمند دايا باورمند دبيقو في برسبه بدي وقتی کو ما باکره یه باورمنده کی مگو ورا دقنا خدا و پیغمبر دنا برا ودا حاکمتی بکن حکم بکن دبی گو وی برسبه بدن سمعنا و اطعنا ما بهیست و هم تسلیم بون ناخوا یه گولو نبیشه قیمه خوب حاکمتی خدا و پیغمبر نه بینا ولال با خدا و پیغمبر از نایم محکمه نابم از حکمتی خودی پیغمبر قبول نکم او هنگی نباور من دا نا ولا ای ناخوتیل کونی محکمه ببین تقیما خوب محکمه خودی ناینی تقیما خوب بحاکمیتا قرآن و حدیث تناینی ناخوت تقیما خوب کیجان محکمه تنی ولا بقانون دموقراسی ای قانونی گو انسان چکریا بقومونیزم بسوسیالیزم بقابیتالیزم از هرما قانون و نظام وانا از محکمه ببین هنگی وانا کافرن ابن باورمندن و اولئک هم المفلحون ها اتکار و قزنج جی ابن اتکار و قزنج دا ابن گو هنه با خودی پیغمبر حکم محکمه ببین و بیشن سمعنا و اطعنا ما قوتنا تم بهیست و امجیرا تسلیم و بردست بون ناغا جوه آیت ام چی دی فهم دکن وظیفه خودی پیغمبر چیا گو حاکمتی بکن او خدای گو دنابرا انسان دا حاکمتی نکی او پیغمبر خدای گو دنابرا انسان دا حاکمتی نکی اینا خوا چرا گلی انسانا تده بلا رب العالمین حاکمتی آمیل عظمانا بین وکا کافرین ها گود بیشن تمام خدای عرض و عظمان چه کریا خدا دکه شب دکه برو بارانت بارینی دخل شین دکه دار طولا و طعام و فیکیا شین دکه او رزقی مده ما دبی بلا الله جبا وظیفه ربی و بلا الله تمام الميج وروجيش يا ميجيرا بلا بحصا علاقة خوش الميج وروجيا ماشي بيني ليه علاقة خو بلا تجارة ما نويني بلا علاقة خو بفايزة نويني علاقة خو بقماري ويتشكيا ما نويني علاقة خو بزواجا ما وبردانا ما وجزاء حقوقيا ما ام چه جزائي بدن چاوا بكن چه بكن سوچ چنكنا سوچ بلا علاقة خو ما نيني علاقة خو بالزنايا منيني ام زنايا سربس بكن ياساق بكن كيف كيرا رابي كيف كيرا روني كيف كيرا هبالتي بكن اب يا الله بلا علاقة خو بحياتا ما جيانا منيني يعني بلا خديدنا بلا مدى حاكمتي نكي ايه انا خويدي الله كي ولو تشخورا تباوريه الله كي ولو الله حاكمي آسمان جيا وحاكمي سروي عردي جيا انسان وكي قوي چكنا اوي حاكم تيدنا برا عبد خدا و انسان هذا وي بكي دبيقوم هنا با قانونا خدا و پیغمبر
تشتيقو خدي بيخمرش من قوتنا عمل با محكمة ببن إيرو مسلمان دبش كافران بقر شخوا كافر كافرن يقول بيع مسلمانن إيرو باوريا وبخدا وبيخمر هيا لبني بتشاوي هيا خدا وبيخمر كي قو علاقة خوا بقانون ونظامي ونويني بمحكمة نويني بلا محكمة ما القولي ديمقراطية بن القولي لا يقلق به إيرو الدولة با مسلمانة قانون ونظامي حموا ديمقراطية ولا يخلق كومونيزم وسوسياليزمية او بأمي قانونا تشيكن أمي محكمة نقولي با قانوني خو تشيكن القيمة خذي ولو نايم